Kardom, nili hiti roya berda thanbang thari chisong teron. Nonotum tekponong jila ki weekly special bulletin mati hiti ripen kinang sora berda doan. La silang puno nang hiti roya berda. Karbianglong Autonomous Council MEC Dipu Town Committee Chairman Lapen Karbianglong Sport Association Amai Pubarim Dr. Sarsing Terang Apan Theritrok Siarni. Karbia Jutang Amanpen Dipurong Supi at Hirialong Mian PC Arong Tonpon Tanglo. Dipurong ni hanga maker Dr. Sarsing Terang Apan Dipurong Supiang Kang Pajoy Padu Pen Dipurong Supiat Ri along an may pipon tanglo. Karbianglong Autonomous Council MEC Dipu Town Committee Lapen Karbianglong Sport Association Amai Pubarim Dr. Terang Apan Karbianglong Autonomous Council Secretariat Dipu Town Committee HSDC Saihem Adarsa Hindi LP School Kasa Hiti Piang Kang Pajoy Pen Rong Kang Sampalida Dipu Rong Nihang English High School Charliao Somaratumta Miri Pupu Pen Karditang Dr. Sarsing Terang Apan Chepadidun Rinti Karlitang Dr. Terang Alam Mule Chethandam Ji Pulote Alangli Munit Apun Kechokabangpu Radapan Kachi O Un Monsam Anokbe Alangli Kidat Hemrit Pen Koki Dalan Do Thakreng Mi Pen Kachi O Un Tek Serabangpu Karbia Jutang Apan Katinini Abangpu Dr. Terang Karbianglong Lapen Karbia Radapan Kamke Klemji Aning Hang Olang Seta Alangli Kahino Keso Arjur Dingklui Kipangji Ajok Theripo Po Arni Dimapur Ihum Hospital along Menmenamek Chilo Dr. Terang Arong Kachevoy Jui Ke Karbi Hampang Apan Kapaplengun E Akanahok Pusi Pinang Anabangpu Bangpiatum Ning Monduk Chipirinti Pen Ning Jirinti Tereponi pai porni arni kang sampor pai popor malompen ex UKPLE Welfare Society Central Executive Meeting mithang sai hem hanjang nang solong mai kepadupon abirta nangle ex UKPLA Welfare Society atumpen Therepo ni pai por ni arni kang sampor pai popor malompen amethang asai hem hanjang lang solong pherangke mai padupon Bangso amay along Joycing Rongpi Mai Charipon Lapen Mai Kepalam Teklar Dakpen Bikas Timung Kong Chun Bang Pensi Jaipon Bangso amay along Kadam Tang 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 Ni Pai Krit Roxiarni Ronjit Hanse ex UKPLAWS Amai Phul Robin Pangcho ex UKPLAWS Finance Secretary Atum Songpen Arpu Kache Oalo Nang Chipidet Ajoksi Therepo Ni Pai Poarni Puthot Bang Phukimi Arpu Kepekji Apan Mai Padopon Pusi Pachinipon Ahin pen kachatong dul executive member atum pen penang anching waiting sided api chedon sar pen joycing rongpi ex UKPLAWS amai phu kimi lapen rubul terang apan ex UKPLAWS finance secretary atum apan arpu pekpon lu pusi lamthe pangdakpon Karbianglong Presbyterian Church Sinodang Kangalong Dipu Pastorate Pen Kepatir Pipon Kedamtang Therepo ni Pai Ke Thompen ni Pai Poan Parkong Apam Mondolia Long Dipu Pastorate might be Kapamanpon Therepo ni Pai Ke Thom Arni Pen ni Pai Pliang Bong Ke Bang Jiarni Kopi Koson Pensi Ke Klem Kedam Lang Jima Bang So Puthak Ahin Pen Nang Chatong Dun Delegates atum pen chingwai chingsai pajut ponsi patumi mate kijut siarni adapor pai cap pen kangduk amai padupon bangso kangduk amai along ili kengkam chejor lonang athepi en ponsi field secretary reverend F pa chungnunga pen arnam alam than parjupon Kete lul hi khom pui pathumin chukui soi turin min ruata Pening aning kanang bong nili khang kalidet abang setame maypi phong thom an along lang gitan je phaneli phan arpu dolo longlo la pot sinili churuk parpiglo ningarong parpiglo
Bangso phi anarlo por pha isia por pen longri pastor Reverend C Lauraut Kima Chari Ponsi Sacrament Agirja Paman Pondet pen aphi arni kangsam por phai trok pen puthot kangduk akardom kepa dopon along kedamji a chairman Mondulia Sar Jiten Phangcho pen Arnam Alam Parju Ponsi Mai ing samjin pen Pajut pon West Carbinglong District ang kangalong ke Dua Langroy, Kopili Lapen Carbilang Pia Langroy, Kilu Humaputhak MLA Dr. Mansing Rongpi, Kat News Channel Perang ke Penlam Tekar Jupon Ahut. Sulfuric acid ke Dua Joksi, Lasona ke Manu Pusi, Pachinipon. Lang ikhurtha Kopili Alangroy Alang Luhu Nangli tum Hojai District pen West Carbianglong District Arlo nang ludlote Tumpreng adolong pen Teklongji Kopili Alangroy Alangke Luham Bangso Alangke Luhamajok Ongdung Arara Tumaphan Isi Aning Parungpon Lapen Isi Kelang Meadim Pamanpon Lapuson Thotsi Carbilang Pi Alangroy ta Kilujiaphan Pangcheng Tanglo Lahini Alangroy Pi ta Meghalaya Jaintia Hills Pensi Nangkili Alangroy Pinpurmi Meghalaya Bangso Alangroy Lapuson Nang Manu Pusi Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi Kat News Channel Aperangke Jason Inghiapan Than Pachinipon MLA Rongpi Kipuke Bangso Alang ke Jun Lapen Chinglu Chingthia Phanta Meme Anparta Lang Okta Rengun E Athema Sulfuric Acid ke Doajok ke Rengapan Sungkrung উজনিত য'ৰ এই নদীটো আৰম্ভ হৈছে এই জয়ন্তীয়া হিলছত তাত বহুত কয়লা খনি আৰু তাত সোণৰ খনি এইবিলাক চলি আছে আৰু সকলোৱে জানে যে জয়ন্তীয়া হিলছত থকা কয়লাকেইটা মানে সালফিউৰাছ কোল আৰু সালফিউৰাছ কোল হ'লে তাতে সালফিউৰিক এচিড আৰু সালফিউৰাছ এচিড সালফিউৰিক এচিড H2SO4 আৰু সালফিউৰিক এচিডটো হ'ল H2SO3 এই গোটেইকেইটা মানে এইটো পানীকেইটা বিষাক্ত কৰাই দিলে আৰু এই যিবিলাক কেমিকেল ৰিয়াকশ্যন হোৱা কাৰণে ইয়াতে এই গ্ৰীনিছ ব্লু যিটো টাৰ্কত হ'লে আমি দেখিছোঁ যে যিকোনো জীৱিত বস্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰে বিশেষকৈ মাছ আৰু যিবিলাক ইয়াতে এই মেৰি কিবা একুৱাটিক লাইফ এইবিলাক চব মানে মৰি যায় আৰু ইয়াৰ পানীটো মানে বিৰাট কৰচিভ সকলো বস্তু মানে খায়ে দিয়ে য'ত মানে আমাৰ ইয়াত এই নদীকেইটা জুৰিকেইটা আৰম্ভ হয় সেইবিলাক জেগাত কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়েহে মানে তেতিয়া আকৌ সেই পুনৰ জীৱিত আহিব এই নদীটো খোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ভাল হ'ব নে বেয়া না এইটো খোৱাৰ কাৰণে এইটোতো উপযোগী নহয় এই পানীটো যিমান পাৰে পৰাপক্ষত খোৱা বোৱা আৰু মানে গা ধুবৰ কাৰণেও মানে এইটোতো ভাল নহয় আৰু খেতি চেতি এইবিলাকত মানে দিয়াৰ কাৰণেও মানে এইটো পানী উপযোগী নহয় এইটো বহুত বিপদজনক হৈছে পানীটো আৰু এইটো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এইটো আমি সকলোৰে মানে পৰা এইটো সহযোগটো পাব লাগিব Lasi Bangso Puthak Meghalaya Sarkar pen Assam Sarkar Angbong Prabjin pen Koila Lapen Cement Modern Technology pensi Kipura Sai Klem Ponangji Kalite Moapi Kasik Zak Dokok Tahai Pusi Than Pachini Suminder Soarlo Arani Mati International Women Day Carbinglong Talawiralong Suminder Soarlo Arani Katalondon Pen Teriner Keparni Isi Purkimo Pinchongpon Pining Pinangan Soarlo Songatum International Women Day Katalondon Pen Mithang King Arkong Karcharjap Tek Japan Bidi Sure Highway Chipari Ponrinti Suminder Soarlo Arani Isiamo Kapachun Ponja Pandipu Club along KNCA AIPWA Lapen Karbi Soarlo Kirsana Songa Atum Songa Lama Kang Turpensi Nerlusini Katalona Jaimek Ing Samjin Pen Pachun Pon Dipu Club Pen Kapangcheng Armu Kachejeng Putot Dipu Club along Nang Palitu Lapen Isi Soarlo Mai Pita Pidopon Assam Assembly Parliament along ta Soarlo Apan Pantong Kebragatom Raikom Nangji Lapen Karbiang Long Utonmas Council Dimasao Utonmas Council Long ta Soarlo Apan Panpo Kep Raikom Nangji Pu Akimang Pen KNCA Tum Assam Governor Apan Panong Pen Deputy Commissioner Arideng Ipak Pinporalo Pajerpon BJP Mahila Morcha Tumpenta Sumindar Soarlo Arani along Pachetondun Pen Dipu Joysing Doloy Auditorium Hall along
paninia jay mek deng pon morcha mai phi pen keja pon kapado armu kache jengalong rong supiang kang khong wai pen puthot mai ke do ademalong palidam thu morcha mai phi pen kipado swarlo arania mai pi along carbing long Thomas Council CM Tuliram rong hang la pen ajak IEM atum chetong dun Donsuri local ground along ta Suminder Sorlo arani katalon na birta ladakat news along nang pali Susila difusa pen kachari Sorlo arani amay pialong aluhi kithe aman pen Diblugora sormate thanbang barim binabora Carbing long Thomas Council EM Prodip difusa Jonathan Rongpi Lekika Samarus Samiti barim konchon bang pi Gita Bora Chris Jyotis Kulathan bang pi akehai pi Sister Tricia Tok bang la pen perangke monju teron pi pen chenglok dhonsuria hawar along kaboche kithe giding atum chetong dun Soarlo arani along pacheton dun pen soarlo pinangan aphan karchota pidupon kat news along Somindar Soarlo arani katalona birta ng Libomland जिंदाबाद ANC जिंदाबाद 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 ANC जिंदाबाद जिंदाबाद পাঁচজন পুলিশে আরম্ভ নিমন্ত্রণ করার কারণে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোলৈ আন্তৰিক কামনা নমস্কাৰ জনাইছোঁ সন্মানীয় মহিলাসকল আপোনালোকে উপৰোক্ত বক্তা সভা আৰম্ভণিতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা মৰ্চা সম্পাদিকা অকনি বাইদেৱে আপোনালোকক বিতংভাৱে বহলাই কৈছে ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ মহিলাবিলাক কি Anlo la si hokpet la bangso kachisong bangke sorlu tum supinso pen sorlu jingbar krema na peng long nang ji la bangke ha jeng 1908 aning kan ban si national women's day bang nang talon lo la pen la sopen api bang দিন গোটেই পৃথিৱীতে পালন কৰে লগতে আমিও পালন কৰি আহিছোঁ আৰু মই বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত 3 বছৰ একেলগে পালন কৰিলোঁ মহিলাসকলক ডিটেইলছত কৈছোঁ যে এইটো উৎসৱ কিয় পালন কৰা হয় এনেই ধেমালি কৰি পালন কৰিলে নহয় মহিলা kaprek arnia bangke nang nelo 8 March si hotpollo aso arnia bangke pilthada ne plan sorlo to bangke chingrum si sorlo a homoisa puthat chingwai pon pola pen chesong ponji a kengkam chojorji phansi chingrum popusi kisi phrailo International Women's Day katalon pon dak di club lo PNCA Women Council KSKA la pen ke ai puah asli tum selang pet pen dak di club lo ni tum talon pon lo kasi pilih la bangso Women's Day হেতক ইতে মই কম আজি যেটো কম্পিটিটিভ যুগ সকলো শিক্ষা ক্ষেত্ৰ খালি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো নহয় কাম ক্ষেত্ৰতো সকলো মহিলা পুৰুষৰ লগত সমান মানে ভৰি দিব লাগে আজি দেখক সকলো পৃথিৱীতে হওক ভাৰততে হওক আমাৰ ইয়াত জাগাতে হওক মহিলাসকলক সকলোতে সমান অধিকাৰ দিয়া আছে Silapathara long non hejong aswa saihem katumpra Kipria lampen di purong supia long Thirinar Keberni meeting tompen armu chijeng pidopon Karbi Lo Charlie Asong Dimasa Lo Charlie Asong Karbi Youth Development Organization lapen asu di puro tumpen si Silapathar alam aputhak meeting tom ot cry pen kachisong pidopon Silapathar alam kia long kachirabduna bang pu bang thie tumaphan prabjin pen bang tek sirak si kangsai pathinat nangji puta Lo Charlie Asong atum slogan kataramasi patpon Go back, go back, go back. Women business high, 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 high. Bangladesh se dadagiri no solibo, no solibo, no solibo. Bangladesh se dadagiri no solibo, no solibo, no solibo. Women business go back, go back, go back. Women business go back, go back, go back. জিলাপথৰ কাণ্ডত আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ যে বৰ যিটো ইনচিডেণ্ট তেখেতসকলে হিন্দু বাংলাদেশীসকলে ইয়াত কৰি গ'ল আৰু
অসম চৰকাৰে যেহেতু আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং হওক বা অসমতে হওক হিন্দু বাংলাদেশত ঠাই দিয়াটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আৰু ডাঙৰ ভুল ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু একো নহ'ব কাৰণ আজিও দেখি পাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহক থ্ৰেটেনিং দিয়া হৈছে আৰু বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত যিটো কাৰক ইয়াত সোমাই গৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা Karbi Farmer Association ti hekpen KFA tum Theresur Kep Arni DTO Sai Hemalong akeli tangka KN ke paruhum pua koi kelongpen DTO aphan chekomdam ka chekomdam hu DTO Siddhartha ke Saikia aphan tangka akeli ke anaputha karju pater tokta pidopon Dipu DTO Sai Hemalong license kasalamanam akeli tangka ke anaputha KFA tum There Surkep Arni kang sam ke thom Apor malom DTO Siddhartha ke Saikia phan chekom dampen ason alam karju pater tokpon lam kache tok prokahut KFA asongja tum DTO phan learner license ka selamanam ahok pen pharo isira trok ke batangka pen akele pharo phopen suri sila pen regular driving license ahok pet ke KNNG sika pharo pho pen akele suri sila pen suri pho an tangka ke hangalam pachinipon DTO Sai Hemalong tangka ke babat ke pinangarat athe ke angbong amone da tum ke dua joine pusi DTO pen KFA songja tuma phan than pachini কারণ ইয়াত আমি অ্যাকর্ডিং টু RTI রিপোর্ট মতে একটা লাইসেন্স বনোৱাতে লার্নার লাইসেন্সটো 160 লয় তাৰপিছত ইয়াত লোৱাটো 1500 টকা লয় আৰু ৰেগুলাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো 500 লয় গভর্নমেন্ট চার্জ মতে কিন্তু ইয়াত লাইসেন্স একটা লাইসেন্স বনোৱাটো 5000 6000 টকা লয় গতিকে আমি ইয়াত ট্রান্সপোর্ট অফিসারত আমি আহি অর্গানাইজেশন ফলৰ পৰা আমি কমপ্লেইন কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল Karbi Human Rights Watch KHRW pen ke project Suminder Suarlo Arani Katalona mo endun Dipu Samson Singh ti chikimo barialong sila Suarni pidopon B-Ball for Change KHRW pen la sot hipialam apan RD pidam pen Suminder Suarlo Arani Kijong lapen kemang ponalam Suarlo hampang apan tan panchinipon Suminder Suarlo Arani along pachetondun pen dipurong supia long son crepe liapotha Suarlo angbong sirok tok pen kedo kedam nangji alam chiparipon KHRW klembang atum pen si Suarlo amanapeng anghoy la pen jakong parisimpon longjia pothak pachitapon renti Tinaningkan itong HRW team pen ke mata sab ko protect ninji hake tumangke si plain flex bikok lo engke since pining a team ke be bold for change pusi team do kok potsi tumangke mata lo let's be bold engke bold means what you have to open up that is ninji ining alam express kakuri kun nason thora boldness bangke dinai pisi tum mata lo la si ni si itum bangke si plain flex bikok lo si kumama kupima aning ha to express himself or herself pusi to bikok lo la si according to it we have got many message long follow that was the main motive behind the program actually. Long ni de hitia long patovijer lo por kulat hum crate rock la pen kido hem hum thom pen inuta monit apan mi chupon rabdet Manja police station ang kang long ni de hitia long there sirkep jirlo por phai kre sira chitima por malong kulat ahem hum crate rock la pen kido hem hum thom pen inu duwai kulat ahem pu apan mi ki chura pon rabdet abirta long pon mi ki chupen apran kidam joya bang pamen subir day pusi keton kelang atum pen pachitak pon Karbing Long Autonomous Council CM tuliram long hang mi ki chuadim humri dampen kulada hem puthot ke kimpon thuchia phan lak hokep bihim akirap biji pusi lamchak
Cicak tikang puta ladak cut news along nili tumaperang kepen bertanang pali. West Carbinglong District Dongkamukam Community Health Center along National Rural Health Mission a motor amukivang vipenajok koi cry. Ministry of Health and Family Welfare Government of India lapen Assam State kachirabdun rong robajo lapen kidukilak arada tumapan sekilang ponjia pan pura medical kiklem abang po tumkidam kevang kepajoy ki jiapan motor piponlo bon sitame labang so motor ke hinuda ka jok dongkamukamalong koi krailo pinpur me bangso motor misen tiki rong rup damlo bon sitame non kidam ilong ledatlo kamatha ke persik neng jala mabangke non botor ng kachalar dotanglo lapen kiso tum tado upo lapen rong rup si kachalang adim kawi adim anki medical team atumsi kidam nang poporlo la sila puson uhot medical team atum kosonsi ke klempon jima laki aporsi chinidon po. Assam University Dipu campus along Kawe Kaduri puthak theri keparni union body atumpen kachisong mo dengpot. Assam University Dipu campus along Thanbang Kaduri kijuna lang towar lapen kinengsot ke Charlie Hormu Kaduri theulang computer hin ke Charlie Warsaita papiolang union body atumlahay Kaduri alam sorkar aphan kapachini jiaphan EU Dipu campus atonwari along kachisong ang tong cepat hipon. Union body ame pi rimirong pipipensi. Kempas along kadure kisungalam the perang kengno than pachinipon. Itum Karbiang University mati laka asamang bong pen itum da Karbiang no University kelong laka itum kupai ibon sita mila da itum long itum kachali asumar itum maka siksa dupik itum da computer center samido a computer katu kabe samido elo samino an samido man pena people man itum hang no ke chake Tuesday ani sila so nang inaugurate ko ba inaugurate kelang ko samina ka use no ko itum hanang chak no ibon sami pinian ke jo Friday lo sami thang sami internet lo lapen ka kun itum da university long ke bang ke itum chali fancy ke bang bonds namin itum ke Charlie lo namin itum hang nakithambang ka bidet lo taso puthak samin itum ke hang ani ding ulo lapen ke ni itum hanang pulo kene hang bom lo lapen interview tamin itum pi bom lo puto sami interview ke pi bom lo puto itum hanang hang bom lo sami no an sami bang be teachers sami faculty sami long le lapen ke ko an a process tong kichun nin itum hang sami itum han klar da pen itum han the hang sot kin itum han la faculty hen lo lapen faculty sa bidet lo puto itum university ke dumas alle bidet lo la sintum la faculty ke nang sot lapen ke akun itum computer center sami do so computer center sami tuhan ang pupi nang ji lapen ki ako itum han la permanent PVC nang ji dum PVC kami it has got its own rule. It is not the government has got its own rule, and in the name of development we cannot do illegally. Do you want us to do illegally develop? I don't think it is advisable. So there is a government rule, we are following it, and it takes its own time. You know, government file processes takes time, so that is why. Kon man tuhan na sanction post do hai ke fill up le ani tum gas faculty se pom lo gas faculty ke poni tum mas to program chat mane tum dag interview han ko approval khan si chola na ko ti asi file ni chiru de chat ti an cho Union Budia tumarni kang sam apor di purong supialong meeting tom ot cry pen kachisong ajay mikta ding pantu. Laso kamu suri tu mana macam bipai bukan itu ke rel rokok kita minta ini. Kan lo. Itu rel tax kita minta lagi ke rakyat je. Lakin itu lah ada jalan orang. Laso ni jalan si meme bukan itu rel rokok kita klaim nangkok. Kuano nangkok laso rel. Jalan itu man. Jom bau nengok dah bukan itu man. Provinsi itu. Jom si akhir mere jalan bukan itu rel itu man mereka nangkok. Alamak itu program nak kini na visi ban bukan pasang waktu bukan nama bipai.
He is discriminating with us. That is why we have to stand like this. We don't want acting PVC, we want permanent policy. We don't want campus, we want food budget anymore. Multi-utility building along laptop hum parohinira inkorahini HSLC Satlang First Division ki undun abang pubang pie tumapan keron pon amay kenni. West Karbi Anglong District Hamren Rongsopi Multi-Utility Building along Anandoram Barua Awards 2016 Amen Pen Loka Charlie Arisonim so atumapan ansuse Kaporhia hin lapen ansuse pirthea dang Alam the hemtot lun pen laptop along kelang pen kachini jiaphan Kedam tang 2004 pen Hamren Rongsopi along 2004 aningkan pen Nang Chengsi Pining 2017 There po chiklo ni Phai Kep Arni Por Phai Kresia Por West Karbi Anglong Deputy Commissioner Lapen Anandoram Barua Awards Scheme 2016 a Chairman Deba Kumar Barua ACS Pen Mai Chapahem Pusi Laptop Keron Chengpon Man Peng Pen Nanga Chetong Dun Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Education Arpugedo Uping Maslai Pen Chenglok EM Fishery Transport Arpugedo Rupsing Keron WKA DC DK Barua ACS Hamran SP Mohesh Chandra Sharma Lapen Ongdung Osamar Apia Puatum Chetong Dunsi Aning Karong Pen Laptop Man Peng Kedo EM DC Arideng Pen Chudeng Dun Puruskah sampai di bawah puruskah laptop. Mereka mulai buru-buru ini puruskah laptop dia tu. Hanya ini laptop kita manusia kita puruskah. West Karbi Anglong Angkang HSLC Center Kepen Kadokawe Bang Pharu Hinira Inkoira Hini Abang Pu Bang Phiatum Aphan Mesen HP laptop Keron Pedoponlo Kachitong Dun Aluhia Tumpen Labangso laptop Keron Pen Akeheno Aphan Kam Kepedoji Aphan Kali Monta Kacharli ahin ansuse kihung dun thekji lapen pirthe adang America Europe lapen kaprek adet alam the antan damjok plot pen amethanga hemtot lun pen kachini ji aphan si keron pon mesen akam kang hoi ponji aphan penang an pere phelang dun si puthot pining 2017 HSLC asat lang ke tok bom ariso nimso atum aphan ta kewangji aningkan keronji aphan aning parung pen mai ing samjin pen bijut pon Pini hiti roe berta bang kelepon si kang toniklo puthot chetong thulanang kewangje bhom kruarni bangso channel bangso por domethak me kurang